Hi friends, welcome back to my channel. ngasi aina chajagdawri si khajinga simla mirch ka thongjabani si chilinau mayam sing recipe yaujabani hanagi maku lokthokpado adu maina lokthokpani maku lokthokpai process to di uchadre si yam hawbani chilinau mayam sing yumda try toba yabani adum try tobiu simla mirch si ga thongjabani chilinau mayam sing si ga punna thongjabani aina sidan lokthoga thamjabani aduga hawai ga aluga dudagi machan kharamaga iron bama yen thong bama salad kharamaga silai jare matai sida lai jare mayai sida chandana ado haujarage chilinau mayam sing hawbasi khajing sidai oina hawjarage ko ngasi si khajing si maku lokthoga tawbani na yam badi mandre aduga yamdi yame kg makhai ma punna tawjabani hawjarage chilinau mayam sing फजना हावे चिलिनो मैम सिंग से रिकमेंड तौनिंगे छि मोरोक सु याम सादबने को अदुगा मनम अमा दुम खरा चेन बने दो मनम से याम नुंगसीबा मनम ने याम हावबने चिलिनो मैम सिंग ट्राई तौबियो इरोन बसे अमुक तो को तकीगा चिलिनाउ मैम सिंग रिक्वेस्ट तौजरी की वीडियो से लोइफो यंगबियु मैम आई से यम वाना होच नजरे मैम दा हंजन हंजन हायना सो अरोबिगनु लोइफो यंगबिरगा शेयर तौबिरमु
ꯃꯁꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯃꯣꯔꯣꯛ ꯁꯥꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯥꯏ